MEF sam upisao po preporuci jednog prijatelja. Kada sam mu rekao kakav koncept studija zamišljam za sebe, rekao je idi odmah na MEF, to je pravo mesto za tebe. Par meseci kasnije ja sam isto i učinio i evo i dan danas se nisam pokajao. Zaista inovativan pristup studijama, snimljene predavanja, jako velike mogućnosti i na kraju krajeva ono što je meni najznačajnije, mnogo praktičnog rada, a sve manje iščitavanja teorije bez ikakvog razloga i primjene. Još u srednjoj školi sam imao želju da jednog dana pokrenem sopstveni biznis. U mnogim projektima sam bio uključen u različitim ulogama i na neki način iskustvenim putem sam mnogo toga učio. Ipak, znao sam da mi je u delu menadžmenta i upravljanja organizacijom potrebno i akademsko znanje i upravo to sam dobio na MEF fakultetu. Mogu reći danas onako sa sigurnošću, a i rezultati za mene to govore, da sam u potpunosti osposobljen za vođenje firme. Agencija Evoke inicijalno nastala kao start-up projekat, a danas je marketinška agencija sa širokim portfolijom usluga. U toku 2 godine poslovanja imali smo prilike da radimo sa preko 50 klijenata sa 3 kontinenta, a između ostalog je kroz naše prostorije prošlo više od 15 mladih ljudi, kako u radu na nekim konkretnim zadacima, tako i kroz prakse koje smo pružali studentima sa mnogih fakulteta u Beogradu. Kako se razvijala agencija Evoke, tako sam težio i da se ja lično razvijam. Jedan od načina za to jeste nastavak školovanja i to kroz upis master programa na MEF fakultetu. I zaista MEF je pravi izbor za svaku osobu koja želi da izgradi uspešnu karijeru kao preduzetnik ili pak sa druge strane kao osoba koja će imati značajnu ulogu u nekom velikom korporativnom sistemu. Budite uspešni, upišite MEF.